Te perlok bro nga mentang layak ndu padi ni ma ibaya halinti te pisa hai to hai pisa ha pisa hai oh kumta te ngalayak ndu padi ni ma i petition ma imda nagraban kren vi perlok te ngubha wanam theo ya te kamtip isa hiru nomor ba da yakendu per iru long imda la ta ban kren mo te ngarongan berarti bra te edisno na te menta ha kam dayos ngor bai kren rumo wanam theo re perlok ya te pitam bilor mo ha pide kasih deh oh to biang biang te ngayakendu per te ngai isnei tang balong ngakwa ban ai jingarap ya wanam yetheu ya nomor ba man kle sa ro long amla ra ba imla ban kren mo wanam theu ya te ngam tip edition na ne de mo te ngakwa ban ai jingarap kum ya pi mo te ngan ai long kat bala bor la jong mo minta mo ta te ngan ai bet kadi bor la jong mo ya pi wanam theu ngan ai da kan lu sis pa ya pi mo ha ofisa pun muri ngam dayos ngora হয় oh ini ima yang ba tambilor bet malakas ni da kabasyu tres som da kaniga ba tambilor tang balong pisa hai pisa pi desnong na oh ime ipa yang pi desnong na thenroj te kamut pi mi thu kajaka pa pisa de te kamut menta phim sa shu rang dong de oi oh ime ipa imdan shu ipara imdan shu tetom lele wat kuslai kita gi baro uplei ubanya berarti nanti ubanya lam nanti ya bima tenang tapat pisa entah pisahi marwain asane kibahi ngasem kidon setan raj tikamut ki satpet na mi pipat ki satpet na mi pipat kim jupet lah te pide jayu ha ngam dayos ngora tom lelera ma te don bok pin sat pin klan pin ba ka mai kaji pin nang yo ka met ka bawaj bakia mo ni sa kendu pat mo te ubleng don kat pati mo to sa kendu pat mo dan bok ba pin sat pin klan pin yo ka met ka bawaj bakia ni sa kendu pat mo uble sibun te ne batam tam bilor tom lele kata mo kendu pat mo ma Bang san pan tha kami kecil mah sama ta. Kube sibun perlok nya segitu pada video dan bak pinsan pinsan video kami baik pihak kube sibun mah. Video ko bro. Oh kube sibun ta ma. Kube sibun itu mah. Bye. Segitu pat mah.